batata mbuti ba mama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo tufuatiza yande muna suku di Victoria kuna kinkanda mu komini di Matadi muna mu salameni activité ego mubagani ne luve musafo enkinti ubabokrilanga fo enkinti mudamde enswa uba mama uyantika ku kiziunga ketu ki Congo Central tufuatiza yande kirika lo luve luganu kini mukentatu kinana ngonda marsi imvuma funda modi makumodi ye etatu mukiziunga ketu kiakulu ki Congo Central yugeni lo luvene entwarisi ukiziunga Dr. Guy Bandu Ndungidi muna inkinti wuna kerika ukeru mpwana u sadisi ministre kiziunga yotalanga mambo ma genre famille enfant ye mambo mandongo kolo Carol Yatazabu Itambo tufutane kunima inkunga ulu yalu balutu kisambu buna nde mfumu u division dikiziunga utalama ma genre yani kelengi ye ingo mudabdi mamu batarila masikulu ma bantueni babakento tufutiza ya ne kerka ministre Carol Yatazabu yani munango woni diaka yani kibeni kavila keneku mukutoma siamisa bakeye bengi nde kerka sikasala makulu mafueni musa ba mama insua ubau wenda kuntwala yentomosono yikota ku ba mama kanti bututaria kuna ndambu ye intwarisi ukiziunga yani buka geni luve lunkinzi go ngonda imarsi iganu kini mudiamdi kiziunga kiakulu ki Congo Central katuvila kana kune bakeye bengi ba mfumu bakedi kuna katikinkizi una bonsu kwa nebuna mfumu mbanza imatadi ba bantu basalanga muna luyalu lukiziunga ba mfumu baluyalu ye babedi muzina di ba mama batukiri ndambo mumambu matarila nkembisa ikilumbu kiba kembisa nganza yakulo enswa uba mama tufutiza ende parti politique essor de la République di Didier Mundela Fédération du Congo Central Didier Atiswanga ku dokutolu Eliezer Mputu kerika kumosi ye Fondation Selda Olel Bienvenue basadisi ba ubodi ndiata mudiamdi kusiamisa ba mama ye bantueni baba kentu babena kuna est di République Démocratique du Congo ndiata yuyu iyantikidingi garambalumuka ilonde ye bemanisina garambalumuka ikinkanda gana kifulu CHB ku nima ndiata kerika kilendengi inkinti unkotolo ye ba membre muna babena muna Fondation Selda Olel Bienvenue muna katiki parti politique essor de la République kuntuka nde intwarisi u Fondation Selda Olel yani vuteleng matondu kuba mama babatekanga ndunda ye bagenengi kontu muntu inleri mukintunza kinkinti woni pasobe de sonza landa yao yayi panga beto camarade Zelda andike les cadres na parti beto ya essor bubu yayi beto bana ya essor parti cher ya excellence Didier Mundela beto kanisa ga kubongisa kilumbu ya bubu yayi samu na kukanisa pe ba mama nyonso yayi kele na este place otomeza ba guerre chaque jour ba tuena kufua ba mama ba gena ku violer bao beto lutubaka yale na luta plina ve ndeyau bememona betomesa la mwa marche ina samu na ku manifester attachement beto ku manifester nzola na beto na ba mama nyonso ina kena este Tizaya nde lieutenant colonel magistrat Isaac Nonga yani ufuatisari Lusambusulu kuna kati ki tribunal di Bambulumbulu di garnison di Matadi kerika ufuatisaya vo makani masalama mu kinzo di kinsambwadi ngonda imarsi mfuma funda bode makumodi yetatu kuna yadi bari di Damar di Matadi mugusafo balende kibene muguzaya bantu babagonda ingo idi inkangu ukizi
kiziunga Albert Nsimba Nzuzi ukala suppléant di mfumu ntama u kiziunga ki Congo Central atu matubwana nkuluki tukabuna kilutirikala mvula zodi kanzi tufatizaya ne mu bantu bababaka bakala basambanu munakati kinzonkori mukusafo balenda mukubazonzisa mukubasambisa kisikuma nde muntangu balemuka bantu kuna nzonkori baba tatu balemuka bavila butu na bobu nde baba tatu kaka ba keri egunu mukusafo balenda mukubasambisa kadi bamwenivo baba tatu nde kaba kedi diakaku kima kitasonga nde bamwenivo kabena balungaku mukusafo kerika nsamusulu iluta bune ifeti lutila mutiambu dina bu batadi di makeye mengi kama dedekeniku bamweni kakande kerika nsamusulu yuyu bufueni batule ya mukilumuki makumori ye mosi ngona imarsi invu mafunda modi ye makumori ye tatu kuna kan rejaf di matadi mutiambu dina ntendula zozonizi tominikanu kabu bwingi ku magistra umbulumbulu una ntuarisi u audience dina Kufuatane ngode kezikwa kala zilutiri kerika bosuda wa franc congolais nzimbuzi République démocratique du Congo zitakuluka kibeni mfunwani kuntwala dollar dinchi Amerika ye mbongu diaka zinkaka kuna muna marché de change mana makuluba mweni mao kumbanza imatadi ye ku bifulia binkaka bibina ku République démocratique du Congo kanti kumatadi ufatizaya de bantu babasoba sanga nzimbu zozu babokilanga de bakambi batasoba sa dollar diadi mosi dinchi Amerika mo 2200 francs congolais disongirla 10 dollars dinchi Amerika ditagana 22000 francs congolais ku katikati ikimbanza mutiambu dindu tamona kerika bima byakulu bibina binteti munaluzingu lunkangu byakulu budi matantalu mutiambu di dollar diodoni mutiambu di mbongu zozoni zi francs congolais zikulu kidi valeur mo makulu inkangu kaka utamona mpasi mutiambu dina baba soba sanga mbongu kumbatsa matadi baba didi ngidiaka abiufu ye baumpi kuna ndambu bau kabakondelengi mukugana mvutuko kansinde kabazolediku bazayakana bakete banani basaridi mau munakinsueki disongirila kaba mueni kiesiku mudamdi nzibu zozo zita kuluka valeur mukiarifioti ebenina ye butu taridi kuna ndambu inkakadiaka inkangu yani kibeni bumini nwani kazolediku tukisa makomantere ku zoledikaka bamfumu baba mosi balenda mukulandela dosi dudu mukusane zombongu zilenda mukufutukila kifulu kyani kina kakalanga kadi batamona fo go bufudi dikaka boboni ketika mbongu zozo sizifula kaka mukukuluka kaka valeur ye kunantsuka mudi mambu matadila ntsitamona ministre unteti ye una mfumu uluyalu Jean-Michel Sama Lukonde yani ta lomba kuna Banque Centrale di Congo mukusavo babaka basala makulu mafueni mukusavo zombongu zilenda mukutelama Atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo